Vakit kalmamakla boşlandık. Vakit kalmamakla boşlandık. Hurmatlı Sadır Nurkoçoviç, siz uşul sayasi oyunlarını toktatıp vakit kalmamakты ertere geline kaytarıp beriniz. Sizden çoğundan bir çoğun ötünüşümüz uşul. Oşol üçün davir jolu vakit kalmamakla boşlandık. Hurmatlı bugünkü jыйындын katılışçıları, bizdin президенттик maksatыбыз biz beylik töwerlerinden Sadır Japarov'tan, Kamçыбек Taşиев'ten birden bir suranabız jana talap kılabız. Baktirek Kalmamatovду boşatıp koyuңuzдар. Antkeni al uğru keski, жер jutarlardan emes. Hiç kanday mamleketli hizmatı elegen emes. Mamleketten 1 metr jer, 1 sompun alıp jegen bala emes bu. Bu eldin talabın gana aytıp, beylikten toğru emes jaktarını aytkandığı üçün kama oturasızlar. Sizler uşunday, tırnakтай baladan korkup oturganыңыздар, бұл деген sizlerдің korkoktuğunuzдар, alsыздığınızдар. Negizi, sizler tuğra sayasat жүргүзсөңөр, мындай чыныгы оппозициядан коркпай, elдің sayasatı жүргүзсөңөр болот. Negizi tuğra emes. Жолдош Жапаров, Taşиев, биздин уулубуз Baktirek Kalmamatovду boşatıp koyuңuzдар. Biz жөн жерден колдоп келгенибиz жок. Эгерде ушул бала ууру keski, жеп ичкич болчу болсо биз буну колдобойт элек. Ушул тырнактай баланы как будто террорист чыгармагандай, бандит чыгармагандай кылып, же болбосо Азиз Батукаев бүгүн кармап келгендей болуп кармап кетип атасыңар. Туура эмес. Саясатты туура жүргүзгүлө. Саясий куугунтук болбойт деп канча кооз сөздөрдү сүйлөгөз сиз президенттик кандидатураңызды мезгилинде. Эми сиз президент болгондон кийин сиздин баягы айткан сөздөрүңүз менен азыркы жасаган саясатыңыз кошпой жатат. Ошондук үчүн siz чындыкты, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотуңуз. Дагы бир жолу Baktirek Kalmamatovго боштондук. Kalmamatovго боштондук. Kalmamatovго боштондук. Kalmamatovго боштондук. Siz enelerdin altından uşul Kalmamatov ve Bakıtlı uşul eldin jakşı balası ele aylanayınlar. Uşu çındıkta aytıp koysa ele şu kamap koysa or jakşı olbosa gerek. Uşu çındıkta izlegen balаны çırkıratpay bizde. Çıgarıp bergil aylanayınlar. Silerden suranıç. Uşu suranıp köpten köp suranlarımız. Uşu çıgarıp berseler ele boldu aylanayınlar. Hurmatlı Sadır Kocayev, Batır enelerin atынан, enelerdin atынан, uşu yerdeki kalayık, jurttun atынан berdigi süylep jatabız. Uşu sayasatçı, jaş mun, Kalmamatov Bakıtlı kamaganыңызга tuura emes. Aktı süylegen, çındıktı süylegen, el jurtum degen süylегенди uşu kamap atkanыңыздар eң bir tuura emes. Bunu boşatıp koyuңuzdарды suranabız. Prezident Japarov özüңүздүн саясатчы куугундуктарды камаганга туура эмес деп өзүңүз айтып атасыз го. Ошо сөзүңүздү аткарың. Энелердин атынан boşatıp коюңуз. Боштондук. Энелердин атынан боштондук. Айланайын чыркыратпа. Боштондук. Энелердин атынан. Биздин Kalmamatovду боштондукка чыгарып койгула. Sadır Nurkoçoviç, Taşиев, силерге айтарыбыз ошол. Баарын чыркыратпай, чындыкты чыгарып, жашына бошотуп койгула. Биз ошого чогулуп отурабыз. Эгерде дагы ишинте берсеңер, биз деле барабыз. Ошо энелердин атынан мына кагазыбызды беребиз. Урматтуу президентибиз Sadır Nurkoçoviç, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Kamçыбек Taşиев, өкөңүздөр тең ушундай кордукту көргөн адамсыңар, бардыгына түшүнгөн адамсыңар. Бир чындыкты сүйлөп, көлүнө жаш баланы алып келип камай берип, канатын кайрып коелу деген оюңардан кайткыла. Силерден биз ошондой гана ойду ойлоп атабыз. Жаш баланын канатын кайрып коюш керек деген. Статьясын кое албасаңар, кандай бир каякта групповой статьясын коюп алгансыңар. Мен да юристмин. Силер өзүнө таап статья койгула майлы, биз мынандай кылмыш кылган экен деп унчукпай отуруп калабыз. Кылмышы жок болсо, бир статья кое албасаңар,
Jebir somuңарды jep koybosun. Milyon, milyard degandardı kusturup koyduk dep çıgarıp yesinler onun kusunu çıkayakta. Ha bunu 3 bala jebesem neli kusup versin sizlerge? Jönle yündeli atanesinin altında çay içip жүрген bala. O musulman yoluna atlanıp dabatka getirip Umraga ketip atkan jerinden karmaşıgar bu şariatta dele en çoğun günөө mununga. Sizler günökör boldungar. Bardığın ötüp registrasyondan ötüp samolet oturarda karmap aldıngar, Kudayдын yolundan kaytardıngar. Sizlerдің бұл şariat yolunda da günөө iş kıldıngar. Ha bu yakta mizam yolunda dağı tuğur emes iş kılıp atasıngar. Emi sizlerden suranışыбыз, talabыбыз bizden kalmama atıp Baktı boşotup berүүңүздөрдү çoğun ümit kılıp da surayыбыз. Talap da kılabız. Bol bolsa biz barıuçu жерге barabız. Biz de bilebиz Bişkekti. Bişkekte Akuyga ekenin bilebиz. Жүрүш жасап деле barabız жерге. El götөрülbesin hem tınçlık bolup atabız. Tınçlık boyunca daşına tınç çıkarıp koygula. Kalmama atıp Baktı boştonduk. Sadır Japar, hurmatlı Kamçılık Taşıyıp. Mıyızam türünde kılbay özüңөрдү, mıyızamды özüңөр buzdup otarsыңар kayda. Bugün degen kanday bolot? Prezidentin sözü söz bolobу, söz bolбойбу? Mıyızamdılık dep oşo birinci oturganda ebay tüylödüңüz. Al mıyızamdарды jogolup otatarlar. Emin jok жерден neme kıldыңар bu? Balanı çıkarıp veriңizdер, balanı çıkarıp veriңiздер. Sizlerden de ötünüz suranız. El bu boydan turbaydı, el götürülü verirdi. Biz gelip şul ağ yerden karmağın balağımızı çıkarıp veriңiздер. Boştandık kalmamadıkla, boştandık. Birlikteki tööllerden suranıp el çoğulup oturabız. Bakıt çındıkты çırkıratıp aytkandığı üçün zakondu bozup jogorku kızmattaki töölдөр kamap koydu. Bul biz el karapayım el bunu toor emes görüp atabız. Hurmatlı Sadır Japarovич, Kamçılık Taşıyıp, sizdin özünüzdün dağı başınızdan bu okşoğun işler көп ötken. Siz o narkını dağı, berkini dağı oylap, bakıtты çıkarıp koyuңuzdardı suranabız. Vakıtka boştandık. Assalamu alaikum. Hurmatlı biylик töölүндө отурган Sadır Nurkожоевич, Kamçılık Taşıyıp. Бул деген эми чындыкка чалабагыла. Мындай кыскача эле сүйлөйүн. Бактыбек Калмаматовго боштондук. Боштондук. Бактыбек Калмаматовго. Бактыбек Калмаматовго. Бактыбек Калмаматовго. Жер алган эмес, уурлук кылган эмес. Ак жеринен чындыкты сүйлөгөндүгү үчүн, бийликти сындагандыгы үчүн, бийликтин катачылыктарын таамай айткандыгы үчүн камалып отурат. Эми бул жигит умурага зияратка жөнөгөн жеринен ошо УКМКнын балдары кармап калган. Ага чейин белет алгычакты Бактыбек Калмаматов УКМКнын кызматкерлеринен сураган, мага мамлекеттен чыгууга чектөө жокпу деп, алар жок деп жооп берген. Ошол эле мезгилде самолетко отурган жеринен бул жаш саясатчыны, чынчыл патриот баланы, террористти, бандитти кармап кетиши. Бул жагы туура эмес. Бул жагы саясий куугунтук. Bunday siyasi kuyguntuktu Sadır Japarov jana Kamçılık Taşıyıplar da başынан ötkürgön jon terisi menen sezişet. Emi bul jigit oşonçoluk niyet kılıp ziyaratка jönөгөндөн кийин bunun ziyaratı автоматтык түрдө Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Кабыл кылат шарият боюнча. Бул балага боштондуктагы бир жолу эч кандай буга биз провокация кылганыбыз жок. Sizlerden gana жалпы gana şu biylик töölдөрүнөн боштондугун талап кылабыз. Калмаматовго боштондук, Калмаматовго боштондук, Калмаматовго боштондук. Baktalıp tezrak çıkacağız. Enelerin atından şu bakıtıma pata verip koyun. Alato jerin menen bol. Sarıgası boloy. Akkalpa kırgız yelin menen bol.
Akjolboz, Batır Manas, atan koldosun, Kuday işingdi oңdosun, ak tuğunu götürüp, ak bayrak, kök bayrağını götürüp, elin jerin menen bol, el yurtun kalayık halkın menen bol, uşul aytıp atkan patabızda Allah'ım koldup, Kuday işini oңdop, uşu Allah'ım koldosun, amin. Amin. Amin.